Xiviko xa xiyenge xo hlawuleka xa vulavisisi SIU a xi tsetseleli na switsanana eka Mkhize. Hlamusela hi laha a nga tsandzeka kona ku endla ntirho wa yena ku sivela vusopfa eka matirhiselo ya timali eka ndzawulo. Xiviko xi tlhela xi kombisa leswaku ku nga va ku ve na vusopfa na nkimbo wo karhi eka ku nyikiwa ka thendara eka khampani ya Digital Vibes. Khampani yi fambisa hi khale ka vatirhi va Mkhize. Mbuyelo wa vulavisisi wu tlhela ku kombisa leswaku ku nga va ku ve na migingiriko ya vugevenga eka mhaka leyi. That statement that says may have committed a criminal act, we say so because we have found evidence pointing to criminal action. And that evidence was then referred by law to NPA. Khomenkaye wa vanhu va yisiwe eka xiyenge xa vuchuchisi NPA ku ri xivarho xa milandzu. Leswi tanihileswi SIU va nga kuma leswaku mali leyi Digital Vibes tirhandi loko pimanisiwa na khampani yin'wana leyi a yi endle xikombelo xa thendara leyi fanaka. Mkhize u sayine swikombelo swimbirhi swa mpimanyeto swa Digital Vibes swa dzana-makume-mune wa mamiliyoni ya tirhandi, naswona maendlelo ya kahle a landzeleriwanga eka ku nyika thendara. Komba wa vaofisiri ku katsa na vaofisiri va le henhla va ta langutana na magoza yo tshinya. Mavangi ya tipolitiki va chavisiwe swinene swihehlo swa vukungundwana eka tithendara ta switirhisiwa swo sirhelela ku tluleriwa hi corona. There is an absence of patriotism and there's an absence of conscience and an absence of duty which characterizes the public service. If you look at the extent of the allegations and the corruption which has been unearthed, and sadly, of course, by people who have been entrusted with the responsibility of improving the lives of others. And that is why I continue to characterize this PPE corruption as a crime against humanity. Va SIU vula leswaku kala ka ku vanhu lava engaka vumbabva va xupuriwa eka tindzawulo hi swona swi tswalaka vukungundwana, naswona xiyenge lexi vilerisa swinene hi ku nonoka bya xinana bya magoza yo tshinya etikweni. The sooner we act on this, senior managers who are involved, the sooner we will send the message and the impact made that this is not acceptable and consequence management will be meted out. N'hweti leyi taka SIU va ri va ta hi ekhoto ku ya endla xikombelo xa ku vuyisa mali leyi nga hakeriwa Digital Vibes. SIU va langutela ku heta hi vulavisisi hinkwabyo bya mayelana tithendara ta switirhisiwa swo tisirhelela ku tluleriwa hi corona loko ya hela n'hweti ya Hukuri.